Ndaigerecio tuko muthenya wa gatatu kiumia giki niguo mwaki urerikana gututhukana kwambĩrĩria gũtamba runyanjara-ini rwa nyamu rwa Tsavo East. Thutha wa thikũ igĩrĩ mwaki ũno ũrathi na mbere gũtamba na gũcina mĩmera runyanjara-ini rũrũ, ũndũ ũrĩa rĩũcũngĩrĩire Aikari kuma mwena ũyũ kwĩyumĩre na kunyitanira na maabithaa kuma rũhonge rwa KWS harĩ kũgeria kwĩtana na mwaki ũna kuhoria. Mgoli moto ulianzia upande ule juzi, niliona saa 2 usiku. Mwendo wa saa 2 usiku ndo niliona moto ukawa unaenea jana kutwa mpaka leo sasa hivi. Ndio maana tumejitolea, tumekuja kusaidia tu kujaribu kuuzima. Sijapata habari ni ulianza kivipi, lakini ulianzia mbali sana. Kuna sehemu watu wanachunga huko, so ulianzia ile sehemu za huko mahali karibu na Lwalenyi mbele yake. Sasa we are living inside the park, so hiyo is just one park, so tumekuja tu kusaidia kuzima. Wajua tumekuja but not kitambo sana, so far as you can see hii part yote hadi pale mbele kidogo, so huko kwingine sijui. Uyu ni mwaki wa gatatu gututhuka runyanjara-ini rũrũ mwaka-ini uyu tu, na kuringana na Aikari thirikari yagĩrĩire gũcaria njĩra ya naihenya ya kũhĩtana na mwaki uyu mbere ya ũcũngĩrĩire hathara nene amu ũratamba na njĩra ya naihenya makĩria kuma na rũhuho runene. Moto ni mkubwa na watu wenye nazima, yani ile effort ambayo katika kuzima moto ni ndogo kulingana na mkasa wa moto wenyewe. Unaona, labda kama kungekuwa kuna mashirika watu yani wenye ambao wanaweza kujitolea, kwa sababu hiki kitu si kitu rahisi, ni kitu kubwa. Sisi tunasaidia tu ile kupunguza isije kafanya madhara mengine zaidi, mfano kama kuvuka barabara inge upande wa park kule, unaona. Lakini kiukweli force ya nguvu inahitajika. Kihumo kia mwaki ũgĩtirĩ kĩramenyekana ĩndĩ mĩhang'o ya ũthuthuria nĩ yambĩrĩirie, maabithaa kuma rũhonge rwa KWS magĩthiĩ na mbere kwĩtana na mwaki ũyũ nĩguo ũtige gũtamba makĩria. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.